Kublai ya pibro kane kadai kajing pentep ya kikam kibalaj balapan mi daka India pus kramen dak sevak mentaus nam arajar punreu bat kalapan mi hado prahajar tam kipus baro bat kipus kibalaj po mekhalia baro ki distrik kilaj hado arspa pratali kipus bat ya kini kipus paphiyo ban apply kadai ya kibalapan dep ya ka kelas 10 sajrong kila ban apply te sapet ya kene ka video hado kabakot kenang bat pingsau thu kambane ha kabedai bat kini kipus bat ya kiwe ki jingdon kam te kelakot application ya ki eligible candidate ban apply ya kini kipus Gramin Dak Sevak GDS brand postmaster BPM bat assistant brand postmaster BPM bat Dak Sevak te katarik bakin pedang ya ki application kandai hado ka khasau tarik benai baar rajar apunreu kipus balaj hado prahajar tam kipus bat kipus hapo mekhalia arspa pratali baro nang takasnem pat kadai khat prahado sau sansnem baphiyo ban apply na kamta ki SC candidate pat la khinang bat ka age relaxation hado sau sansnem katula bikin kipus pat khat arajar hado khanhajar laispa prapau ya kipus brand master bat chipo hajar hado sawajar sauspa nyipau ya kipus asistan brand master bat Dak Sevak nang ta ka qualification pat paphiyo ban apply kadai kelas 10 pass bat phideru ban pass ya ka mathematics bat English hakana ka Board of School of Education bat phideru ban pass bha ya ka local language haka kelas 10 bat phideru ban tip sephang ki komputer bat kiwe ki kriteria Tekum na ban apply ya kini kipus piha ban apply online hapo ka website jong ka post office dengan sabu uru ya ka link hapo ka description baphin ya ban apply bat ya kini kipus kin cetang ya ki ba mi merilis katkum kimak baphiyo haka kelas 10 bat ki ba mi merilis bat kin sa chakhot ban page ya ki document verification bat kum teter nang ta ka by application pat ya kini kipus na kamta ki SC candidate kenthei bat sinrang om tenkam ban seu tetang kini kejing pentip haka baydai bat kini kipus kublai sibon